babagambire nnyo mwabazio obabire no batongozaho kora orguuto rukuraganyamiko okora abaciyago mu Rubumbiire hamwe na norwa igambiro hamwe n'abaharambo eziri kuza kumaraho biliyoni 6 ezashashirwa mu nyishengero kazabwa Bushenyi district Anit Katsime mugisha okorwa mu ministry y'entambara n'enguuto. I want to take this opportunity to launch this project, especially the construction of this road. Okurembera abantu abategeera nnyo enyenyenyo n'olwekyo eno project ogirese muze kukora oyina okukora ekituufu. There must be value for money. Nzayogera ndi ku kyalo kati nina okwebaka eno okusigala wano okuraba ekikorebwa ate kenvaawo bwendi nga wagendako district local government bano tebeebaka owa gunde wa wakisa omuwulidde tujja kubeera ku kino bano bonna abatudde wano bonna bagulya bunyama kanyongwa ninkora monitoring tinkugambira ngu ninyitsa kireki nyo ninswa kwija ene time kandi n'abantu kokonare bagambire abantu aba Bushenyi bantu omanye no civilization ekatandikira Bushenyi okusoma history na LC1 nanaenda kutera president LC3 oranagango atara DC byambo babiremere atkantere minister abebembeze muri district ya Bushenyi bagarukire barabura batura ngo batunguke n'entunguka batunge ntasya orguto nkoro kurwija n'abeshengereza mureke turukoze otubendishoma budget bagizire president ari concluding ajat n'abeshengereza bebembeza bajya the technical team mugarike yahansi mugambira abantu nti buri muntu hadi mama nanko kumujya nanyo wandumu you and I buri muntu agire kintu kiyagira ki yaguzo mukatari bagenzi banje abanyakiyaga uruguto rutakabo rwo kuba muturayi uruguto karbonire ha gamente neye bari ukahika muheru nebigereho ukagaruka ukahika muheru utine cyokora byo mu ruguto rwo nuruba rwakufera bushomaza magara. Just requesting contractor yaba na kola mutaka equipment there. We've had instances where abatakan batwala signboards, they take warning tapes so we are requesting abataka mutaka equipment any equipment, road signs, anything of the contractor. Oruguto uru nuruza kuterwa first class maramu ahaburingwa bwa kilomita 6.3 omaganda nkago omunyishengero kazahabwa Bushenyi district Anit Katsime mugisha atongwizeho koro rutendo rwa rwera orukushango markashegesa omuri nyibingo mugombora ya ruhumuro orwacwekire myake hwiratiyo nikwe kubahebyo kurukora supportinga NRM atakagira kuno yamutakabisha kababiha government etine chegizire ki shana wano ndangwe kushanga omunju yawe kutekere ekunabiseme bikiri konka handa hasigara government ekozire bukintu cyona kandi kiriyo negira ki nangwe kibire nkitusasa munonga n'abana bishomero konka korango hatahindu kugambira abana ito atandikira nkirebeka ngo urutindo rwagireho nko okutwahitsyaho ebintu byona byagireho nkimanyi ngo abana bakubonaho kuraba inzura kegwa umutunga rwo mu rusozi gwija guhenantura ebitwabatsitiroho tutaho mutugumwe emstagitaho haya kumaka emti gabagaji twije abatura bashaziremo kwatanisa gukora burunju bwansi bakakwasaba engineer ngo bakarumarira mango amakuru agagasha kwa Michael atwakiri